soho strangsatini kopora koktamawo angtongo narabai baksa Europa tabusa zorni nakumani kopora koktamaro kha Strangsalo kilahatini chokreng holnogo MDC Constituency Development Fund by Musical Instrument Distribution Songsajak Pandawa Naroi Operangi Majaka Kidesi Hapangni CM Purnachandra Jamatia Strangsalo Kila Bazarni Chongkreng Holnogo MDC Constituency Development Fund di Khakti Musical Instrument Yafarzaka Asale Pandawo Majaka ADC Hapangni CM Purnachandra Jamatia Asalo Harmonium Gitar Kham Tamjanai Rok Yafarzaka Jotono roi me phane kabang manai roi me phane koita group no musical instrument no prefer thaimene khai jotono saimane jotono demand black ba karan chini prasar jotono music by related to music ni distinctive chini tradition chini culture chini cinema hai hai salai Akhirnya जों एडिसि चालाबो थांनाय रावबो गोबां मा मिस्टेक दङ रोड खायनायनि जेता आयदा 38 বছর लाइन थांखा जे रांनाया जा थाम खायजानाय दङ प्रशासननि जेमन आइन सिनानानै रायदा सिनानानै अमखनो रांनाया कक्सफोरनो रांनाया जोंनि कर्मचारि रक्षनाय बखायनो ba nene yem tonai siem tonai je talo nai ro boro om hai khai di hoi chalo khai ke ne khai no je bo hai samon pojun to khai jai ni bang loi chini problem face khai ang tini je no o program ni sing ti phana chara ni mo chogo chung bus kang bo chini abc hapang chini bobisho ni bagai kuma khai nai nai to abun ro jo to ni chu oro project kila project thang ni arwa selama ini khai Blog ni macam maintain khai jauh. Blog no sebab control khai SDM no sebab control khai DM no macam ni chief secretary level by boro control khai jauh. Orang ni wak panchayat registration ni pun karena hilang ke ADC pun sign ni ya. Blog sign mana, SDM sign mana, DM sign mana, chief secretary ni office ni macam sign mana. Jadi kan tu sign ni ya. Dia pun Saimana ja, sinai ja, temak kaini dah, dia awal ni, kasar bil to benar ni dah, nanti di edisi ni. Agi di sini, sampai nanti kita buat proses kerja, tal governor ni saya cenderung apa. Tulashikok arti blogai khobjak baru shodar rung noklawo mukitung funumal pandani logi power tilar bo bakjaka majaka Montri Rotonlal Nath LP on mes debar mano karibo te kubuni tafangro Haste hamkrai khlanya thangki joto thungrang bodolni chubasuno nango hasteo kaichi nei kuchuk beremni block tongo aboni bisingo tulashikok ardi block bo kaisa khobjago hamkrai ni kuchuk sakao sogainya hunke rung sakham hukbar jengpreng bebak bedekni bokhaktino samung tangna nango 3 January 34 salmari srangsalo tulashikok ardi block bai khobjak Bharat Sardar remchini rung nokhlao vegetable show kam competition ebake Mukhitung thakitung phunukma songsajak pandawa okok saka Montri Rotonlal Nath Ashalni pandawa Montri Rotonlal Nath no karibo manjaka kebangnai bodolni neta Onimesh Deborma EM Ananto Deborma Bedekni Dr. Fonibushan Jamatia no karibo te kubuni tangphangrok Shalni romoi songsajak o pandawa Mukhitung thakitung phunukma no karibo khorok chi nei hapangni shep manai rokno Hukbar khlanya ni bagai power tiller bo yafarzaka বলছে পাওয়ার টিলার আমরা একটু কমছে পাওয়ার টিলার একটা না কয়েকশো নিয়ে কয়েকশো আমি চাই তুলাশিকক গোমতী ডিস্ট্রিক্টের মতো হোক তুলাশিকক দক্ষিণ ত্রিপুরার মতো হোক তুলাশিকক সিপাহী জেলার মতো হোক আজকে কিন্তু দলাই যারা কিন্তু আপনারা দেখলে খুব পাবেন যে সিপাহী জেলায় কত লোক 544,000 মানুষ আছে তাদের দরকার কত খাদ্যশস্য 1,23,000 মেট্রিক টন তারা উৎপাদন করে কত 1,63,000 মেট্রিক টন 40,000 মেট্রিক টন বেশি উৎপাদন করছে তাদের দরকার যা তার থেকে বেশি দক্ষিণ ত্রিপুরা 5,02,000 মানুষ 1,13,000 মেট্রিক টন তাদের দরকার 1,39,000 মেট্রিক টন তারা উৎপাদন করছে
26,000 মেট্রিক টন বেশি করছে। গোমতী 5,02,000 মানুষ, 1,13,000 মেট্রিক টন দরকার, তারা 1,36,000 মেট্রিক টন উৎপাদন করছে। 23,000 মেট্রিক টন তাদের বেশি। দলায় আগে ছিল না, ব্যাগ খুব মারা ছিল। দলাইতে 4,19,000 মানুষ, তাদের দরকার 95,000 মেট্রিক টন খাদ্যশস্য, তাদের নিজেরা খাওয়া দাওয়া করতে। তারা উৎপাদন আজকে 95,000 মেট্রিক টন হয়ে গেছে। তার মানে তারা আত্মনির্ভর হয়ে গেছে। খোয়ায় কত মানুষ? জেলাতে 3,76,000 মানুষ। আপনাদের দরকার কত? 85,000 মেট্রিক টন। আপনারা উৎপাদন করছেন কত? 79,000 মেট্রিক টন। 6,000 মেট্রিক টন শর্ট। যদি বলে দক্ষিণ ত্রিপুরা থেকে যদি বলে আমরা খোয়াইতে চাল পাঠাবো না, তাহলে আপনারা কোথায় খাবেন? Bilekino koktuma kaham hasini lukurangni bagai khunjukai kisa jora roi khnawi na jabadi ketaw jorani kaham shakduk mangduk naimung tuyei clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong aragya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jadi mano aragya da complete homeo health solution no Romdi kahamke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar burirogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srairogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal lomno khobi dal bidal bemugrongni kahamke shak najari mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hanke Aragya the complete homeo health solution by Kurangi Mano. Nikuma Badar Tolilen RMS Germany Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir. Bishini Shigam Tangzalmani Women's College Girls Hostel Tangi Fiok Zagya Bora Jangzal Dong Srang Sholo Nanyani Thangka Montri Bikas Deporma. Tibrasa hamkrai tangbidu barja manmani ulde shimino hasani kring besher basara thagai ringnok hostel lok chef sab seri naitago Tibrasa hamkrai tangbidu moji Bikas Deporma abaikino bobagra kor aguni monganang college Women's College by Nangjak bishini shikang Fiokjakma 100 ST seated girls hostel tangi Fiokjakya bro jengtal tong abrok hapangni engineer selte DTAADC hapangni engineer te Women's College ni principal by hostel supremati hostel bereneka Tibrasa hamkrai montri Bosaka Saltini Bishino o hostel je jengdal tongo avrokno nai jai khlai Tibrasa reng singnai brirokno ya phatejaknai Haino hai toisa media rangno jota media rangno hambaya pharo norok sin logi tomoni bagai mohatok ketal building kacham building oro botini cherong tongo angai borok tongmani nai phika borok khub koson tongo moni pore puna ang tabuk engineer no saka borong ni je nangmani repairing khai nangmani light rok fan rok toilet rok tui rok borong ni kok joton saikang kha khonani bisingono tin engineer phaina engineer phai dotino estimate phaina estimate khanga pore sanction phai dotino kam khai Sir, hostel ko samo gana gini ro asu bolong to ka manam sonamungi to ka environment ka hamang yang to moni bagai no ang thasingo norok nukhuna norok nijibo nukhuna je Modi ji ni slogan tamba স্বচ্ছতাই সেবা মানে
गाय आं फाइनो फाइगा बरंनि एकदम बलं मुइ तंखा एकदम माने जाब्रा आसै तंखा जानला रगो आं आबायनो जगनि जे हुस्टेल सुपानो आं कुदिखा आं साका बनो दतिन परिष्कार खायनि बखरान बिजों खायनो नै बेलाय हामबो सार अब नों बिजित खायमाने यागुलुसि अमा हायंना आसु बसर गदगमा ताम बागाव माइका तंखा फोरोंजाय द ब्रन ता बरक तो म तो ताम होनो माने फोरोंजां माने फोरोंजान को गया म परिचय निजिनि जें को माने म निजिनि परिचय मानो बरक नरक नुखना नरक थाङै नुखा बलंजाक हायफनो आं बरनो साका बरक दतिन खायनाय এই फाइनानि साल बरक नां त्याब फोरोंनाय त्याब सानाय मुतिखाय ते बरक चेरारनो फोरोंना नांनाय सत्रतै सेवा मोदीजी ताबुक नों नरक नुखना जत भारत बर्षनि प्रधानमन्त्री से जारो रमै मान खंगाय जोंहाय साधारण बरक जारो रमनान कुनु बेपारा आबानो बागायनो बरक नो आं साका नरक परिष्कार परिष्कार मातन बेलाय हाम Srangshala Montre Shuklachara Nuatiate IPFT Bodoni Adamoni Majamabai 43 Korbu Vidhan Sabha Kendra wo Tipramata Bodol Yakare Khong Brechi Nukungni Korok Shara Thamchi Dog Putters IPFT re Banaromkha 43 Korbuk Vidanshabha Amsayo Tipura Motha Yakare IPFT ni Bana Romani Mangpuri Kasefika Buskango Lokshabha Chamori Lokshabha Chamori Kiting 43 Korbuk Vidanshabha Amsayo Tiri Srangshala Korbuk Hatiwo IPFT Bodol Bhate Kasa Bodol Ha Bana Shongazaka Arok 43 Korbuk Vidanshabha Tipura Motha TTADC Rengtang Betani Kasko Khoredorian Tipura Motha Yakare IPFT ni Bana Romkha Bini Logiwo Khong Burjisan Nukuni Korok Shara Thamsi Dog Putar IPFT ni Bana Romkha Tonolam Shugin Harka Corporation Welfare of Minorities and Tribal Welfare TRP VTC Tangpetani Montri Shuklachara Nuatia IPFT Hasikohdini Tangpang Kono Tipura 43 Korbuk IPFT ni Kasko Bagirot Riyangte IPFT ni Hasikohdini Kasko Yagar Panjaram Sing Khabar Kubai Lamsago Tipura Mata Yagar Panjaram Sing Khabar Kubai Lamsago Tipura Sing Tipura Lansam Nai IPFT ni Hojulai IPFT ni Hojulai IPFT ni Hojulai Bodol eba bo party club ang kaya Tipura Motha wo 2019 se po ADC सरकार पहिला पार्टीनि अंगे आरो आं 14 तारिखआव आं Tipura Motha जइन खेव आखे Tipura Motha कोनो रेजिस्ट्रेशन फंजाखौ ओंखे आरो 14 तारिखआव आं पश्चिमनि गदवान कोर्ट सब डिविजन आरो ये चिनि पारा से पहिला 25 परिवार तो आं Tipura Motha चिनि पारानो Tipura Motha যোগদান খেরি হা সিপিনো যে তংনাই ভোটার ফ্যামিলি রনো पर्सनली होंगे पार्टी ने होंगे ये राज्य सरकार ने होंगे आं बना बलायखाने वेलकाम खालायो ते कैसे जों 2018 बो आईपीएफ बीजेपी एलायंस लायखा 2018 बो आईपीएफ बीजेपी एलायंस लायखा एलायंस लायो त्रिपुरानि प्राय 25 বছর কন্টিনিউ प्लस 10 বছর 35 বছর सरकार 35 বছরনি सरकारनि जराबो एकजन त्रिपुरा कर्मचारी निजिनि अधिकारी कक साराग मैया एकजन त्रिपुरा अफिसार निजिनि जातिनि कक साराग मैया 2018 पर्यंत अमखाय खालायसिनि बररनो प्रत्येकटा अफिस थाङै अफिसार अपना बुखु मुथुबै तंजाखा अबसा आमचाया थाङै त्रिपुरानि बागै कक साराग मैया पर्यंत 2018 पर्यंत चंगुखा आथरनि परे आईपीएफ बीजेपी सरकार गठन खालायजा Mokol Hamya Zerai Korokshano Nukuni Bororo Ramposha Guri Shaknari Maya Okokma Manma Logilogino Tangi Shugika MLA Paul Damshote Shakambedi Tamfangro Hamrogoy Amu Binaki Mokol Kusung Sarka Naito Namusukuli Pasal Sinamo? Iyo mani pasal Tokma Timashi Shalbado Piaba Tipura Sharokni Jingjal Birban de Kaklang Lia Busano Shabule Hamza Yatong Tamo Puri Tamo Jela Busale Busano Rangshak Nishalepano Belay Morok Piaba Busa Hamyaklai Tongbo Mapa Hinjanito Nukung Jogiani Bagi Bigra Kagrani Bagi
bosano hamriwi made hinke abo hai kha yokjangnai abo hai belai kha sajangnai tei grai abo haino mangpli kasai faika belai no wana masingsa 48 krom sarabai khobjak chiching chorawo takhuk moniram triprani sajala kisti tripura mokol belai hamyang jak eba cancer jak tabuk nogok laijak buma bo haino bosano hamridani bagai mokol mukti khiklai chirokhogui kabjak norok jotono chini mangplio nukhna koktumu sevenka sikangobo sakhamnago tlangkha phiaba rang puisa krei cancer bemarangke hapangni jesep sabo mano saiman phano buihai sijaya nojaya mabai hapangni dangwani kadok saramjaya mabai nogo haino kipili maphaika obo hai birman jingjalni koktuba mani amsaini no jotoni khajuksa siklai mele poldangshu nukhuni borgoi thangi koklam salaika te baike joba suklainai abrokbo kok salaika borom ganang emele koktuba thrimbiskango koimung narkha jerok hapangni sepsap sogirini bagai barja naharjak kat sarambui tongo borok obo hai bigra khangrani nukhungo thangi kadok saramnang thun Aro logi buka sanang jago chole buju maya lekha pora kori ja ani chalo bara lekha pora kori ja kunung kori ja chungo pi phangai ti tlang lekai sanai nang ja apne chungo thangoi mani haya phani haya takai sadam sa jibi se chung musa ma sa yarong ma to yor thangai chung ta ba se kha ba se ka sa tu e kan tu e na tu yo Kamu kayak salam gak sih, Nay? Kamu kayak salam gak sih, Cino? Ani baiknya materi udah kau gak sih deh. Ani bahasa nu salam nani banget. Jangan mana bisa nih thane ya hari bas story lain. Jangan mana bisa. Kau ini bagai story lain ay. Kau sapun. Lepas saya tu ni bagai kayak. Jadi jangan mana story lain. Cuma main masuk sama Lia, main koli kau kayak sih mau naik main kau karayo. Saya sih Lia, mang supaya pun tak sarap ini yang samunya. Ada bahasa Jawa besar ini ada kayak main siapa? Cara ini condition belain critical, ambagai fat korok boy administration boy kok masaka, senior ni SDM boy kok saka, kemudian pare उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे कॉक सका बरक যথেষ্ট प्रिवेंटिव मेजर्स टाम खाइमान अब नाई दं बरक खाना तैसे फाइनाय बरक खाना फाइ बरक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तलांगे स्क्रीनिंग खाइमान परे बरक RSBI कार्ड रक सनाम पाइखांगाय फातर ट्रिटमेंट तलांना बागै बरक अरेंजमेंट खाइनाय दा एमने सान नुखुंनि बरक डॉक्टर बाहाय केरक जालाय दंना नुखुंनि बरक एज यूजुअल तिब्रासा चिनि बिसिङाव बाहाय के दं हाय केनो खूब खाइचाओ सामुं खाइचाओ गाय कंडीशन जदि निजे निरांग ट्रिटमेंट खाना थांगांगाय जों जतन साइमन बुसुक टाफ कैसे मिडिल क्लास फैमिली से हम हाई कैंसर पेशेंट बा हम हाई सीरियस डिजीज खांगाय ट्रीटमेंट खाइमेया गाय बरक तो एकदम लोअर क्लास नि बरक बुसुक खस्थ दं सर नों सागबाय थां नों तिब्रा हास्टेनि लुकरंग ता मेसेज सुनाय तिनि निजे ऑपरेशन ननुगै अबनो कैसे रिनामो जों एक्चुअली तिब्रा सा जरा सामुं खाइ दंनाय हम हाई जरा आयुष्मान कार्ड सनामनाय जरा वॉलंटियर्स दंनाय जरा डिपार्टमेंट दंनाय डिपार्टमेंट न से आं कयनामो जों जरा बिसिं हाबै श्योर खाइना नांनाय जे प्रत्येक बीपीएल फैमिली प्रत्येक चुगिया फैमिली रोगनि थानि जाते कार्ड दंनातै बरक आगिबो हॉस्पिटल थांगा बरक ट्रीटमेंट खाइमिया फिरगै मा फाइका साइमनै दं कैंसर फ्री ट्रीटमेंट नंगो हाइपन बरक नेरो कार्ड करिनि बागै बरक खाइमिया फिरगै मा फाइ अवेयरनेस करिनि बागै तो कार्ड करिं बुले गै जाते डिपार्टमेंट रक जतो कैसा हाउस होल्ड थांगै वेरीफाई क्रॉस वेरीफाई खाइना नंथुं जे जतनो न कार्ड थंथुं जतनो फ्री गवर्नमेंट नि जे सर्विस तमनि स्कीम्स तमनि अब मानथुं नेशनल हाईवे
lama low quality ni eat by snapjagi tongmani mangpli kasoi phekya longtrai beli sub division bai khobjak Assam Agartala lahar kotoro আপনি ডিপার্টমেন্টে জিজ্ঞাসা সত্যি যদি হয় আপনাকে লেগে যেতে আমি আপনার উত্তর দেওয়ার বাউন্ড না তো আমি আপনি অফিসিয়ালি কোনো অ্যাকশন নেওয়ার থাকলে অফিসিয়ালি লন lama engka langma o lama si kaham ki habangni bekhakte lang lak rang sebai samong khaijagrani bagai rijak phono sakni bohokni bagai si samong kam ki khaijagya kasai paika chini mangplibo longtrai beli dolai hangkorbe khobjak SK Kamini gana longtrai hatayo Assam Agartala lahar kotoni lahar gana it gora diwi maintenance samong khaijagai tongmani third class it by it hamja by samong khaijak tongmani mangpli kasai paika Kokke tabok obono lokrong ni sumung lahar kotorosi tomong obo haike samong khlai jagi tongke kami amsai besar basar bising basango bobo haike samong khlai jagi tongkhana khlaijak tong mono tabo ipota mo samong mane mo lamat bojaga mo ka SK para mo Assam Agartala route de contractor sabo kumagani sabo bungmaya kumagani da acha salbusi romboya jaga am deke samujol ja dong acha o jaga je I dijang mani abo pura I boroni tu kha abo ha abo ingo kumagani omo I dije ta boy tonma abo ki first class na budi hai ekdom second class ba first class dal jata omo ha hai omo to pura third class bile o first class ba second class dal obo Konektan yang bung dah Saiman. Uje adlata ditasen. Kita pura yo third class ditasen. Ida kilaga erokom koira kasta kortasen apnara. Ida to Assam Agartala. Hah? Malik ase. Amra Malik aja Maliker naam kita. Maliker naam itu to naam ami kita. Hah? Manager naam ko jar. Aja manager naam kita. Hopon kita? Topon kita? মানে মেন কথা সে দাদা আমি কই আপনারে কও আমি নতুন আইছি হ্যাঁ আমার কাছে জানছি আমি এটা জানি না ওই দিন আছে তিনজন আচ্ছা নাম কিটা তখন মনে করেন না কিটা জানি এই সাথে আচ্ছা কন্ট্রাক্টরের নাম কিটা আমি সমস্যা দাদা ওই মনে আছে কিনো জিনিলেন না তাহলে তারা কোন জায়গা না দিও কন্ট্রাক্টর কোন জায়গা ফটিকরাইয়ের আচ্ছা এখানে যে আদলাটা দিতা যে এটা তো পুরা ন্যাশনাল হাইওয়ে হ্যাঁ এটা সবাই এই রাস্তা দিয়ে মানে জিনিস না গেলে এদিকে বাদ খাওয়ান যেত না এই রাস্তা দিয়ে সব যদি এইভাবে যদি রাস্তাটা বানায় তাহলে ক্ষতিটা কার হইতে পারে তাহলে এইভাবে কাজটা যে করতেছে তারা ক্ষতি করতেছে না জনসাধারণ লাগিয়া তিনজন আছে স্যার তিনজন আছে কেন মালিক আছে না কাজটা ঠিক করতেছে না করতেছে না কো এটা আপনি চোখে দেখতেছেন না আপনি যখন হ্যাঁ এটা তো দেখাই যেতেছে কিনা হ্যাঁ ঠিক করতেছে না তো আপনি ডিপার্টমেন্টে জিজ্ঞাসা সত্যি যদি হয় আপনাকে লেগে যেতে আমি আপনার উত্তর দেওয়ার বাউন্ড না তো আমি আপনি অফিসিয়ালি কোনো অ্যাকশন নেওয়ার থাকলে অফিসিয়ালি লন Bilekino koktumak kaham hasini lokorongni bagai khunjukai kisa jora roi khnawai na jabadi ketaw jorani kaham shakduk mangduk naimungtui clinic tabuk nini ani jotini gana Agartala doliwono manthogo mong aragya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe
kaham shak najadi mano aragya the complete homeo health solution no romdi kaham ke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar buri rogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srai rogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal lomno khobi dal bidal bemugrongni kaham ke shak najadi mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hanke aragya the complete homeo health solution by kurangi mano nikuma badar tolilen RMS Chomni Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir Agartalani Simi Guwahati Thangnai truck malkhungo share noira sniji ba city kuran khobai malkhung mothonai te logi tongnai romkha Churaibari thani police Haino hai shiri romjaka Assam naimathani yago logi no romjaka malkhung mothonai te logi otongnai Srangshal Fungni Damsugo Tamajorabo Bobagrakor Agoni Guwahati Thangmani AS01 QC 8165 Lambani container malkhung khungsa Tripura Arilai Assam Churaibari was posto thakeno naga pointo hapkeno in charge for no bili rotumung cheka shalbromni rutin tongmani bisingtino arono manka container malkhungni malkhung motorni shakawa tongma kebino hijak klai kai brijiba packet sidhikran te ser nira sinichiba sidhikran ngana hati orang mari khok basiba rasai rakni koktoma semanka Malcolm Motorin Mong Deep Kumar Hazong Logo Tungnai Rajiv Kolita Brono NDPS Mamla Ubo Kasha Mamla Klaika Buskani Shalo Kolim Gonjo CGM Torbonogo Brono Tisazangai Yang Bukak Agunisimi National Highway Dik Hai Obahake Kaini Kaini Tipra Arete Thana Life Hika Bahike Obahake Shopemangka Berana Sumung Kotor Sumu Aseman Uzaka Saljibai Hankor Tipra Police Ni Shaka Obo Mukhlai Maya Tong Australia ni Shimi Auto Malkhung Chalawai Tripura Hasteni Gonda Tisha Bakaksteo Fai Shopakya Kharsa Foreigner Belaino Wanama Shinsha Mangpli Kasoi Feka Australia Hai Hakotoni Khoroksa Boro Auto Bike Tripura Hasteo Shokpaika Au Borok ni Muchumotongke Tamo Klai Maya Tong Khao Muchumotongke Bebak no Klai Mano Australia ni Auto Bike Fai Tripura Hasteni Gonda Tisha Shokpaika Australia ni Khoroksa Berainai Laitangnai Shaltam Rombai Gonda Tisha Bakaksteni Narkel Kurs Khobai Juda Juda Berai Kiri Thayo Berai Bo Gonda Tisha Yakarka o Berainai Shaimanka Laitangnai Taltam Sukang Bar Hakotoni Kereng Haseo Beraika o Berainai Australia ni Bar Hakotoni Juda Juda Hasteo Beraimani Yaglo Shalgawe Hasteo Hamani Te Awahakino Dole Hankoni Gonda Tishabo Hamani Paithago Berai Baye Gonda Tisha Yakarkabo Binimong Shaimanka Alex Piaba Bo Shakno Mr. Alex Riksawala Hinibo Shinimurika Gonda Tisha Yakana Sukang Hatibo Banya Kleiner Bo Kok Shaka my rickshaw. Tripura घूर के आपको कैसा लगा? Tripura is beautiful. Beautiful. Very beautiful. Yeah. It's been I've traveled a lot in India. Tripura is one of my favorite places. I've only been here 5 days, but it's been incredible. Beautiful scenery, history, the culture. People are super friendly. Food. Today I'm going to is it Ambala? Ambassa. Did you went Narikal Kunjo? You went? Narikal Kunjo? You should went there. I've been told it's beautiful. I'm running out of time. I need to get to my next. Now where do you want to go? Today I will go to maybe Daramaga, and then I will go across to Aizawl in Mizoram. Aizawl? And then I'll travel in Mizoram. What is your name? My name is Alex. Alex. From Australia. Australian rickshaw. Australian rickshaw. Tabusazorni cover koktuma hamsazorna kubuni nakromani koktuma shaimana bagai joya winaitung di sirangsati